Yes, nimenya vuba TV aho tudahwema kubagezaho ibiganiro bimeze neza, tuguma dushimira abantu bose bakomeje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, tubabwira ngo Imana igome ibaha umugisha mwinshi cyane. Amakuru mashyashya, Rayon Sport yabaye Rayon Sport. Munyakazi Sadati akomeje gusabwa n'abantu bagiye batandukanye bamubwira bati egura, aho Kensi imfura y'iwacu nawe yamusabye yuko yakwegura, ariko Sadati Munyakazi bikomeje kumubera ikibazo kuva ku ntebe. Intebe iraryoha cyane, intebe iraryoha. Sadati Munyakazi akaba yahise yandikira yandikiye ibaruwa Perezida Kagame. Reka tumenye byinshi byihishe muri iyo baruwa. Kuwa mbere tariki ya 25 Gicurasi nibwo umuyobozi wa Rayon Sport Munyakazi Sadati yandikiye Perezida Kagame yishinganisha, avuga ko hari abahoze bayobora iyi kipe bashaka kuyigarukamo, abashinja amacakubiri, gukorana na RNC, kunyereza umutungo n'imisoro ndetse no kugura abasifuzi. Ibi birego biraremereye cyane, dore ko bimwe muri byo ari ibyaha bihanishwa igifungo mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha mu Rwanda. Ibikubiye mu ibaruwa ya Munyakazi byavugishije benshi hanze aha, bamwe bibaza impamvu yamuteye gutegereza iki gihe cyose agahitamo kubivuga, ari uko ubuyobozi bwe busa naho buri mu marembera nyuma y'uko asabwe kwegura, ndetse no kuwa mbere nimugoroba komite nyobozi ayoboye ikaba yarahagaritswe. Byareko ko bitoroshye. Munyakazi yavuze ko abo bahoze mu buyobozi bwa Rayon Sport bamugwanya bakoresheje ibinyamakuru by'abantu bo muri RNC n'abandi barwanya igihugu bakamwandikaho inkuru zigambiriye. Imvugo ya Munyakazi muri iyi baruwa yumvikanisha neza umugambi we utari urundi rukundo rwa Rayon Sport, ahubwo uganjwe no gushaka kugaragaza neza no gukora buri kimwe cyose ngo agume ku buyobozi. Byari ibibazo by'imbere muri Rayon Sport byahindutse politike. Bimenyerewe ko agateye kose mu Rwanda imbuga za RNC n'ibindi binyamakuru by'abarwanya igihugu bigasamira hejuru, nubwo yaba ari ikintu cyatejwe n'ibiza. Abo muri uyu mutwe bashaka abo bagitwerera, barabifata bakabihindura impamvu za politike mu rwego rwo kurangaza abantu ndetse no gukurikiza ibiba byabaye, ariko nta wabibasabye. Kuvuga ko mu myaka yashize ubwo Rayon Sport yajyaga gukina muri Afurika y'Epfo na Mozambique yashyigikiwe n'abanyamuryango ba RNC, ibyo ni ibisanzwe bishoboka, kuko mu myaka iyi kipe yashinzwe mu 1968 imaze yakunzwe na benshi kandi b'ingeri zitandukanye, barimo n'abaranzwe n'amateka atari meza. Ibyo nta gitangaza kirimo. Kuba umuntu rero hari amabi yakoze ntibimukura ku mutima ibyo yakunze kera. Munyakazi yavuze ko kandi abo bayobozi bavuze ko bashaka kuzarimbura Rayon Sport nk'uko barimbuye MDR. Ibi ngo bakabigaragaza ngo binyuze mu nkuru bakwirakwiza bangisha ubuyobozi bw'igihugu abaturage. Kuba Munyakazi yakwandika atya bigaragaza neza ko ibibazo by'imbere muri Rayon Sport yabigize ibya politike, ku buryo ashaka kugonganisha leta n'abahoze bayobora ikipe cyangwa se kubacecekesha, kugira ngo mbere yo kugira ikindi bakora babanze gukurikiranwa na leta kubera ibyo bavugwaho. Bigaragara ko ibyo Munyakazi yakoze ari nka bimwe bavuga ngo tura tugabane niwanga bimeneke, aho yashatse kwereka abahoze bayobora Rayon Sport ko aho kugira ngo ave muri Rayon Sport bayinjiremo, nabo batazigera bongera kuyiyobora kubera ibyo abashinja. Wakwibaza uburyo umuntu ukunda ikipe ashobora kuvuga ko yaguraga abasifuzi. Ibyo mu ndimi z'amahanga bita match fixing, icyaha FIFA yanga urunuka gishobora gutuma ubuyobozi buhanwa n'ikipe ikaba yahanwa bikomeye, ikurwaho amanota, kwamburwa ibikombe cyangwa kumanurwa mu cyiciro runaka, nk'ibyigeze kuba kuri Juventus yo mu Butaliyani. Munyakazi yaciriye isiri ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kuvuga ko abahoze bayobora Rayon Sport banyereje miliyoni 239
mu misoro bishobora guteza ikibazo gikomeye ikipe, kuko byanze bikunze bishobora kuzakurikiranwa n'inzego zibishinzwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, bityo ikipe ikaba yabiryozwa ndetse ikaba yahabwa n'ibindi bihano bihanitse. Ubusanzwe ikipe uko ibayeho bishingira ku mikoro y'abakunzi bayo uhereye ku buyobozi, aho benshi mu bayiyoboye n'ubu bataka ibihombo by'ayabo bashoyemo. Hari amakuru avuga ko mbere y'uko Munyakazi ajya ku buyobozi bwa Rayon Sport hari amafaranga yo kugura abakinnyi yari yatanze, ubu akaba asabwa kuyivamo ataragaruza ayo yashoye. Mu mezi atageze ku 10 atowe nta kintu yari yagakoze cyakwinjiza amafaranga ku buryo agaruza ye. Ni ukuvuga ngo nk'umukino wa APR FC na Rayon Sport winjiza menshi ntawo yakiriye, ndetse nta n'umukinnyi n'umwe nibura yagurishije ibihumbi 50 by'amadolari wakuremaye. Bivuga ko mu cyumweru gishize yagiranye inama na bamwe mu bantu bo muri Rayon Sport bakamusaba kwegura, undi akababwira ko babanza kumuha amafaranga yashoye mu ikipe. Bamubwiye ko ubu ntayahari, niko gutsimbara kuko atizeye ko yazayabona aramutse avuyemo, kuko ngo Rayon Sport irambura. Twakibaza kuki Munyakazi Sadat yandikiye Perezida Kagame kuba abagize ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport bose barahurije hamwe bagasaba Munyakazi kwegura, nyuma y'uko anasabwe na Ferwafa kumara amezi 6 atagera mu bikorwa birebana n'imikino. Bisa naho yateye umugongo ku mpande hafi ya zose. Ibi biza bikurikiye uburyo yitwaye mu bibazo yagiranye n'abakinnyi bahatakaga inzara kubera kumara igihe kinini badahembwa, nabo bamutera umugongo bamushinja guhagarika amasezerano yabo nta nama bagishije. Byaje guhumira ku mirari ubwo yirukanaga Sarpongo amuziza ko yamuvuzeho amagambo atishimiwe. Benshi mu bafana ba Rayon Sport baramwijundika, ari nabyo byabaye nk'imbarutso yo kurushaho gutogota kw'ibibazo bye muri Rayon Sport. Guterwa umugongo n'abafana abari bamwungirije n'umuryango wa Rayon Sport byiyongeye ku bihano bikarishye bya Ferwafa byatumye Munyakazi asa n'uwagoswe n'ibibazo ku mpande zose, ku buryo ikarita asigaranye zo gukina ari hafi ya zose ntazo. Ikitumvikana ni uburyo nyuma y'iminsi 3 gusa yandikiye urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB akamenyesha n'izindi nzego zirimo Minisiteri ya Sport, RIB na Polisi y'igihugu ibibazo by'imiyoborere biri mu ikipe. Yahise yandikira n'umukuru w'igihugu nta gutegereza ko izo nzego zindi yandikiye nibura zimusubiza. Nta rundi rwego yari yagejejeho ibibazo biri muri ikipe habe na Ferwafa. Icyo yakoze ni ukwitabara mu gihe gito kuko yabonaga ko bisa n'ibyarangiye. Yari amaze gukurwa ku buyobozi, kwandikira Perezida Kagame ashinja ibintu bikomeye bamwe mu bagize umuryango wa Rayon Sport, birimo kunyereza imisoro, gukorana n'abanzi b'igihugu ndetse no kunyereza umutungo. Byerekana ko Sadat yashatse icyatuma ibyari ibibazo by'imbere muri Rayon Sport byakwinjiramo ubuyobozi bukuru bw'igihugu mu rwego rwo kwigobotora uruhuri rw'ibibazo bimukikije nta n'ubufasha afite. Ahanini agamije ko nk'uko we ari mu kaga gakomeye yashyira mu kandi abamusaba kwegura, bityo nawe akabihimuriraho. Reka twongere dusubire inyuma uburyo ubuyobozi bwa Munyakazi Sadat bwaterewe icyizere ubwo Munyakazi Sadat yatorerwaga kuyobora Rayon Sport tariki ya 14 Nyakanga 2019. Nta abantu benshi bari bamuzi muri iyi kipe, gusa kuva muri Kanama Rayon Sport yabonye abafatanyabikorwa benshi barimo Ritco, Mogas, Gaz Oil, Airtel n'abandi. Amafaranga ubuyobozi buvuga ko bwabonye nayo Radiant yahaye iyi kipe miliyoni 14 mu mwaka ushize, naho Airtel itanga hafi miliyoni 4 mu gihe abandi bari bakiri mu igerageza ryo kureba niba hari icyo nabo bakwinjiza binyuze mu ikoreshwa rya MK Card. Ibi byiyongereye gushwana na Skol nk'umufatanyabikorwa mukuru w'iyi kipe, aho iyi kipe yanze amacumbi yubakiwe n'urwo ruganda ndetse n'imikoranire n'impande zombi isa n'ihagaze burundu, aho byari bigeze mu kuba amasezerano yaseswa. Hejuru yabyo hari kuba abakinnyi benshi baguzwe n'ikipe batarahawe ibyo bagombwa, ndetse bakaba baheruka umushahara wa Mutarama 2020. Kuba Rayon Sport ayoboye yaranze kwitabira igikombe cy'ubutwari 2020 nabyo ntibyishimiwe na bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport, kuko icyari kigamijwe atari uguhangana byo kurushanwa, ahubwo ko ari uguha agaciro intwari zitangiye u Rwanda. Iyo rero ni inkuru dukesha Igihe, aho batubwiye ko Sadat Munyakazi yandikiye Perezida Kagame. Iyi baruwa ikabikubiyemo ibintu biremereye mu buryo
budasanzwe. Ese Sadati ibibazo ko ari byinshi kuri we, iherezo ni irihe? Ese iherezo rya Rayon Sport ni irihe? Ese timu ya Rayon Sport iragana he ko twumvishe ko na bisi yayo bagiye kuyiteza cyamunara? Ngaho nguko rero ni Menya Vuba TV, tubagezaho amakuru akiri hot, amakuru ashyushye, amakuru ameze neza yayandi udapfa kubona ahandi mbere yuko twebwe tuyakugezaho. Muhorana na Bukarif. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utagumucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Reka twongere ubutaha.